Ofundisayo uVibhakshini Maharaj asibheke le ndatshana kuthiwa asithole i-range siphinde sithole ne-mid-range yale nombolo esinazo la abasiphezona kade ngidwebelile okubalekile kumele sikwenze i-range kanye nani ne-mid-range. Sekuthiwa asithole kulezi number siziphiwe 65 81 73 85 94 79 67 83 82. Uyabona ukuthi u94 ngusekelile sengiyawusebenzisa nangapha kungani yingoba ngiyabheka ukuthi u94 nomkhulu kunabo bonke ngibheke nokuthi u65 wona omncane kunazo zonke sengiyathatha enkulu ngisusa encane. 94 minus 65 usipha ba usipha 29. Test kupha ukusipha 29 ke siyajabula sithi halala u29 i-range yethu. Kodwa ke siphinde sacelwa sokuthiwa asithole nani ne-mid range yethu. Asibone ke lokhu sikuthathe njengomthetho ukuze sizikhumbuze njalo njalo uma sesenza ezinye ibale ezicishe efana nalezi ukuthi senza kanjani. Kuthiwa sithole nani ne-mid range. I-mid range yona ke sithola kanjani? Gada ke sengicishe ngithi khumbula sithatha enkulu inombolo yethu 94 wethu plus 65. Sithatha inamba enkulu nencane siyayihlanganisa senze njani? Sithi divide ngo2. I-mid range itholakala kanjalo ke. U94 no65 usipha u159 59 ungaphinda ubheke nawe ukuze singalenzi iphutha. 159 basithi divide ke ngo2 sithola ba sithi sithola u79.5 79.5. Ngakho ke singabe sesijabula sithi yebo impendulo yethu ye-mid range nayo siyaphumelela.